إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه حفظه وكفاه عباد الله لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون واختار له من أصحابه خير الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم دينا وأغرزهم علما وأشجعهم قلوبا جاهدوا في الله حق جهاده فأقام الله بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون في دينه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء رواه أحمد وحسنه الألباني لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابة الكرام وأشاد بمكانتهم ومنزلتهم بين الأنام في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والقرآن الكريم مليء بالتزكيات الكثيرة والشهادات العظيمة من رب العالمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تزكيات رسوله صلى الله عليه وسلم لهم فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى صحابتي أو أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون
رواه مسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكرهم بالجميل، ونهى عن سبهم والطعن فيهم. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. فسبهم من أسباب حلول اللعنات من رب الأرض والسماوات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وحسنه الألباني. عباد الله، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول خيار، وكلا وعد الله الحسنى، وهم بمجموعهم وأفرادهم خير ممن جاء بعدهم مهما علت منزلته، ولكنهم يتفاوتون فيما بينهم في الفضل والمكانة. فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال في فضله: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. عباد الله، ويأتي بعد ذلك في الفضل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين، وأنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وهو مع أبي بكر رفيقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ودفنا بجواره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان علي يعرف لهما فضلهما وتقدمهما. ويأتي بعدهما ويليهما ذو النورين شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله وزوجه ابنتيه. ويليه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل والكرم علي بن أبي طالب، وسهره على ابنته فاطمة سيدة نساء المؤمنين وأبو ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا عليهم. فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الصحابة الكرام في كتابه العزيز، وقال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن مسعود وهو يخاطب أصحابه أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا فيما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. ومن حقوقهم أيها المؤمنون أن نترحم عليهم ونترضى عليهم ونستغفر لهم ونستغفر لهم. ومن حقوقهم علينا الكف عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف واعتقاد أنهم مجتهدون مثابون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور لاجتهاده. ومن حقوقهم أيها المؤمنون أن نتولاهم وننزلهم منزلهم، فإن محبتهم كما أسلفنا واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقربة إلى الرحمن، وبغضهم عصيان وطغيان، فهم حملة الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله. وصلنا لأن الدين وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا، فدخل الناس في الدين أفواجا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على إسلامه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. عباد الله، والله سبحانه وتعالى تيغا ويسلن فل فارمخ صلى الله عليه وآله وسلم أدي دونكو نوندا سايبني أدو سر سيري سوغد ودا ديكي لمبات ما دونا غانغير كوتابي مارمو الله سبحانه وتعالى قد النبي سوغاندينا خاي ar khay haqqatiya ayam posu haqqati din cuy faare ñi mere ke ñako wadanga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ati nke soro ku haqqati ke ayam posu haqqati ni kusu sage haqqati be ga kempalle sage haqqati ke be ga kempalle bi maana faare nga bere siècle kebe ayan siècle ni ci fosire kin kamancine falle kamancine be ga kembate ken kampusu ku be ga kempalle kundunya ne ke tamaduna gangiri maremu wo kismeni wo fabani haqqati angani do wacca haqqatin compareme annati haqqati nyamposo haqqati annabi sallallahu alaihi wasallam adiga meke afesere nya fayke maremu allah gar faren kay sallallahu alaihi wasallam ke ngakati kallan ke no ar soro suru sugandi ada ayagina saybeni kun coro iyan timmanta haqqile iyan tolongonta dina iyan gobonta tuwahu iyan sondo mun nan kan Allah nan qoto fof iya sondo mun nan ciako nan qoto fof idi jihadu ndebir Allah killenga ma dina nga sikitiya Allah subhanahu wa ta'ala dina mbangani ti sababunga dina lo kasu dina lo debesu ti duru hotenya ti gajangenya ibn mas'ud radiyallahu anhu saybe naga kefin kunci haybo khoro ati Allah fayende katu komon condo mu adni muhammad sonde me nyam pasasu allah ko sa sugandi nanya duda nga khay faare ak fayli kempalle ar ñi faare en be ni condom mu nyam pasu sondom mu kutuncu annabi ñim mum palle ad ñi faare en be ni condom mu nyam pasu sondom kutuncu faare ndo khay faaru ndo annabi ñim mum palle adi kha sugandi ni nya faare ndanga kapalle mo ni nya faare ndanga saybeni kundunyani
idi dina ke raga na gaja mana gaja dina ke danga na muslima ko ke raga na sembendi igana diga me be ko bi mana igana fu be raga fisire kenya fisire nga Allah no igar fofo raga fi bore kende fo bore nya Allah no subhanahu wa ta'ala ke hadise kun ahmad bagande wala ke athar kun Allah subhanahu wa ta'ala ku saybeni adima xon ku tonko odanga qur'ane ke no ni jakki ni tiga ni mama Allah dali subhanahu wa ta'ala nanti sor suru kubeni ke sawandi katti dina ke royenga gelli muhajir ganko ado lansar ganko kubeni ke betido annabi batte sallallahu alaihi wasallam beti mo ko sire Allah subhanahu wa ta'ala dunge idanga Allah subhanahu wa ta'ala aljannan teri ikane na nyingi dang yang khare iduman tungaro abada kinyan taqsirim po khorenga idan ken seda hunya Allah subhanahu wa ta'ala gar kini nanti sahibi ni kubeni gado faare batte sallallahu alaihi wasallam Allah dunge idanga aljanna nyangi danga tawre kadhalika gona qur'ane ken ko pay jakkindenge be ngo dono ado makan ku siren ko ngi ku sahibi ni kamma ding haqqati ke do dingra kenti woseno odang waraga kuncho ko ay kefin kunga Allah subhanahu wa ta'ala gadi jakki nanti Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ah ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana ila akhir al-ayah alladhi jakire nanti kuwani do farim batte sallallahu alaihi wasallam kunu sorwa angeni wori idurun nafa hinnano iwi yinnane may kha katti kafir ni nga anni ni soro khoto nyaani idan Allah subhanahu wa ta'ala gadi jakkinde be ko Allah faren chaybe nin kama agebe nyan qur'an e ko annabi kha kundunya ni sallallahu alaihi wasallam adi tawsiren ko adi jakki idurun kha idi me jakki na me tawsirun ko kencunu seda ko nyananti kon saru suru ko beri Allah subhanahu wa ta'ala yimme gadi sugandi ni nya faren danga tarallemo ni nya faren danga kappallemo ni nya faren danga demandano kunca e beni kunga Allah faren manne ko khabaren faren jabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari hadithe ngananti angana fayni kammu sanu kubeni ga kammuke kun sécurité nya kamundanga sanu ngana daga ta awre la har kota kinyenia la har kota hagana kinye kammuke xenna kammu sécurité mbegay ikeha in annabi nyim ikeha ini saybeni kudanga duntanga ko nya walla ha sécurité nya na ike to hino nga fitnan trono saybeni kuno ko ni ke to hino nga Allah ta haliki khore yang kandini ikamma ko ikengiri qur'an en no mo be nanti wama kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun idan farin jabi sallallahu alaihi wasallam ni ke to farin saybeni kuno ko sécurité nya kenga khay ke gana be no ko ta fitnan linia kundunyani wori faring sallallahu alaihi wa alihi wasallam adaga falle ani fitna ni ko commencé garundo e dinan no khonga kundunyani faring jabi sallallahu alaihi wasallam faren chai beni kuha sulama hundanga umutonu kudanga iyan sécurité nga gella ganani kun khaga na bugu umutonu kun khongota fitna ngobo mare muga kiye kebe lenki silama khu bareke killu man mene kenya nan nabi garko sallallahu alaihi wasallam ake ngadi sikin khani dalile nyaga ko nanti ken annabi nyimme bawna ga kebe ko wat ko yimbe nim Allah fari jabi sallallahu alaihi wasallam ke dilama ke silama ko kundu masoro ku garaga igar takhandi iginya groupe ni nga fumbe ga tele ma tanjere do sikko soro ku ni takhandi ma groupe ni nga jofe ni tanjere do groupe ni sikki bani sugayati manne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah lakin bani su safa ni kille nyara annabi jabi sallallahu alaihi wasallam serebe gin killen kama fo sahante ken kubeni ga fo sahabante kama ken kubeni ga beti dinke muhammad killen sallallahu alaihi wasallam adin jaybeni serebe ga farin jaybeni killen kun kama ni nyan fo sahabante kama fo go fetkenga asuni yimbenya allah ga nokise kon maremu nam betudo farin jaybeni mbatte kinyan killen po hullenga aga njofane aljanna kun jaybeni amuri farin jabi sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud da jabi sallallahu radiyallahu anhu nanti kun chaybeni ganabu soro kun ho ngata kun chaybeni ganabu soro kun ho farin diga men sallallahu alaihi wasallam ay ho fitna lil linia kun fitna no fayana ho lenki bidani ko beni waya khingiya fi jopantu ko beni waya khingiya kili gebe kebe waya khingaye lenki asu kite farin chaybeni daga falya kiyan ci faringa jabi sallallahu alaihi wasallam chaybe ni kun sécurité nya khano ko nan to higa khano ko nga
dina ke kisinte ina hay gana bu khano ko ta dina ke fitna ni loro o fay ke nyabire no idan serebe ni gun ku kun sigiro ko hore dun ko no serebe gana barkunga sersu gana barku saybeni ay ko ambar Allah faring sallallahu alaihi wasallam sersu khaga bar Allah faring ambar Allah yimya alayhi salatu wassalam anga baraysu ay ko ambugo Allah killen kamma subhanahu wa ta'ala kadhalika serebe gana bar faring saybeni faring ko nanti serebe gana isaybeni khammi khika khammi khi botu buru khaga na dur khote de berke dunano ko kharanti jofeni idanga igir kebe de ber harata khande kharata jofene har serebe gana uhud gide kemi awto angar nya sadaka Allah killen subhanahu wa ta'ala uhud gide ke di dinkoy angana ke nyawto na nya sadaka Allah kille farin jabi sallallahu alaihi wasallam Allah di jofel sahibe ni ku khallen takhande idan kumpeti bataran chama kunyan Allah gadali kubeni danga minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir kunyan sahibe ni kubeni o khibaren kam may lenki lakin marem wana tunanti lenki kotaki surtout ga haqqati ke be lenki oga ke khaso be lenki oga kubito be lenki soroy duna lenki kotake iga tallan ifoto nga tallan bakka na foko farin sahibe ni nyara sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu i kana i botu i soro kite yeno ko nanti asuru no jahannam ser dantar to ba sun kafirin je ser dantar to bana no kumbana muslimu i haydina ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasul kembere ajire wana metoro mboto wana to nanti angaru mugu sersu agaru foko farin caybe nyaadanga kenya sabotande nyaba surtout ken nanya kende andata nanti kepel islamini kent ke fin islamini abada idan tuwanu de kenya ko wada ahlus sunna wal jamaa e aqida ne kenya ken ko wana kentu wana to nanti farin caybe ni ko iyanya sababu dina ke jofay farin caybe ni ko iyanya sababu dina ke sank ak kinye duna tattesu farin caybe ni ko iyande dina ke jofandoy farin caybe ni ko yanga ja farin nang sallallahu alaihi wasallam ma dina ki ga jofen ke sigir khaykun ken ko yi haqqi nyano kamma woni khanu e haqqi nyano kamma wogani to goni mu wonduwa idanga annat radiyallahu anhum ma ha itohon ko angam duwa idanga o yi haqqi nyano kamma wonan duwa ngidanga haqqati do haqqati i haqqi nyano kamma wana wasi iboto burnu wana to nan sel sugadi iboto buru ambo silama khon nokho yan kiyani haqqati ndu to ma wana fernya wana ko xam filande ke inshallah mboko jilliti ginaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa ta'ala di julli ci sang bi suñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginaaw loolu ma ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa ta'ala mi nga xam ne mooy sababu texe nit ki ci àdduna ak alaxira ginaaw loolu nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla da koy yónnee jamono bi gën ci jamono yi tànnal ko ay nit yu baax yoo xam ne ñoo gën ci nit ñi ñooy saxaabam ak ñoñom sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ñoo gën ci xel ñoo gën a bari le xam-xam ñoo gën a jàmbaar ñoom ñoo xeex ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ba diine ji taxaw ba àgg fu mu àgg tey ibnu mas'ud radiyallahu anhu loolu la wax mu ne yàlla subhanahu wa taala dafa xool ci xolu nit ñi ci xolu jaam yi mu fekk xolu muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ci xol yi ginnaaw loolu mu xool ci xol mbindeef yi ginnaaw anbiya yi ginnaaw yonente yi fekk xolu saxaabam ñooy xol yi gën ci xol yi mu tànn leen def leen àndando yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo xeex ba diine ji taxaw ñoom ñoo xeex ba diine bi tasaaro fu nekk ci àdduna loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tagg leen bal yàlla subhanahu wa taala moo leen tagg ci alquran bi tagg yu bëri waaye waxtu bi may ñu ko pour ñu jaar ci yépp mais ñoom ñoo tax yàlla subhanahu wa taala bu mu tasaaro diine ji ci àddina ci ñoom la jaar kon ñoom dañoo am ay ngëneel ñu am ay dayo ci diine ji war nañu xam seeni taxawaay war nañu xam seeni dayo ci diine ji ñu fonk leen ormal leen wàcce leen fu ñu war a wàcc nañ wàcce leen ci seen wàccuwaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne samay saxaaba ay biddiw la biddiw ci kaw bu deñee rek ak ci asamaan du ci taxawat kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg a wax ni saxaaba yi ñoo nekk fii bu ñu fi jógee rek
fitna di commencé di dugg comme man ni ma nekkee comme biddiw ci seen diggante su ma xasee dem rek fitna day commencé di dugg ci saxaaba yi gis nañu loolu ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu ci la commencé fitna yi commencé di dugg ci lislaam waaye ginnaaw saxaaba yi dem fitna yi léegi nañu xool nu mu mel loolu la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam sa taftariqu hadihi al umma ila 73 firqa mu ne suñu diine ji dina dem ba groupe yi bari dem ba 73 groupe loolu la ñuy gis léegi nii kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg wax ne ginnaaw saxaaba yi jóge fi fitna yi day bari te loolu la ñu gis nii kon saxaaba yi dañoo am dayoo dañoo am taxawaay bu bari dañoo am taxawaay bu am solo ci diine ji loolu moo waral ñu war a xam seen place boobu wàcce seen wàccuwaay boobu ñu jox leen seen orma ñu wàcce leen seen wàccuwaay ñu jox leen seen àq ci diine ji bokk na ci àq yi ñu war a xam ci saxaaba yonente yi sallallahu alayhi wa sallam mooy nañu bëgg leen képp koo xam ne jullit nga fekkee am na benn saxaaba boo bañ ci diine ji amoo diine parce que bëgg leen dafa bëgg ci diine ji ku leen bëgg nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te képp ko bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nga yàlla loolu yàlla wax ci alquran in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dunubakum fa annabi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ku bëgg sama saxaaba yi bëgg nga ma kon ku bañ leen rek bañ nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci jamono ji dinañu dégg surtout fan yi nga xam ne ñu ngi ci léegi ci waxtu bii am na ñoo xam ne dañoo bañ saxaaba yi di leen saaga am na ñoo xam ne dañuy naan saxaaba yi yëpp ay yéefar lañ ku dul ñaar wala ñett ay quelques personnes la ñu lim ñu ne ñooñ kese ñoo dese ci saxaaba yi ñooy ay jullit waaye ku dul ñoom duñu ay jullit loolu lañ ñooñu la ñuy tuddee ay rawaafid ñi nga xam ne ay bañkat lañ lan la ñuy bañ saxaaba yonent yi sallallahu alayhi wa sallam waaye xel est-ce que dina mun a nangu nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga bañ ay saxaabam yi nga xam ne ñoo tax diine bi tasaaro ci àdduna est-ce que xel loolu mun na ko nangu déedéet kon loolu moo tax waa ahlu sunna wal jamaa seen aqida bi mooy nañu leen fonk bëgg leen wàcce leen seen wàccuwaay jox leen seen orma waaye ku xotti orma boobu xotti nga sa orma diine yal na yàlla mooy topp jiddee dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wansur ibadaka al-muwahhidin allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa bismika al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabt wa idha su'ilta bihi a'tayt an tamtahina qulubana bihubbik wa hubbi nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa hubbi sahabatihi radiyallahu anhum qala allah subhanahu wa ta'ala muhammadun rasulullah walladhina amanu ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين